Induna seyiqale ziya-complain ethi nabo-ke laba bantu bakho sebethi 1 no 2 no 3 kunje ake kunenzela umzekelo ngo-2023 ngihlukanisa unyaka umuntu owayengihlohla ukuthi ngikhiphe isingile uye lo ithi mina renke athi ngeke asikwazi ethi ama-Blue Nation abantu abakhandwe ngokuwina abakwazi ukubukela abantu bewina nje so ukuze sizokwazi abantu bethu sibahlezi bajabulisa sonke isikhathi asikhipheni isingile ngathi wayiqala inkinga hayi nami ngiyibone lento ukuthi hayi ake ishawe lesingile zabuya induna zakwaGuqa zithelwe ngey'bonkolo zicasukile ngoba ngeke isavela manje ukuthi sayicasukile ukuthi zithi yaphi isingile zithi manje kuthiwa iqhawe linomona limaka abantu ufuna kuhlezi kuyilo njalo babusha mase njengoba usopolitiki nje ungavuma kuthiwa kulonyaka ungalingenele ukhetho alingenele abanye abantu wena emsebenzini wakhe especially makuza ey'ntweni zokukhompyutha ngoba uKhuzani bekubalulekile ukuthi ahlale phezulu ngenxa yothando kade benalo ngalo uKhuzani. Sanibona senibingelele Ndlovu ukuthi TV le lapha sibika ngokade kwenzeka izolo le Vryheid esho ngoba lapha kade kufihlwa khona umvumeleni Rank Zwane odlule ey'nsukwini ezedlule nesihluku kodwa kade beyombeka endaweni yakhe yokugcina umngcwabo kade ustrinyiwe laphayana ku-Facebook close to 4 hours. Kuningi okukhulunyiwe okuhle abakuvezela lensizwa amagalela akha nawo indlela ade eyimisela ngayo emsebenzini wakhe emsebenzini wokuthi aphushe uKhuzani amkhuphule ubeyinduna-ke naye ingabanye abantu abadlala nje ababambe iqhaza elikhulu kakhulu ekutheni uKhuzani abe yilokhu ayikho kunamhlanje. Umngcwabo-ke usezingeni eliphezulu asifuni ukuqamba amanga umngcwabo usezingeni eliphezulu uma bekuthiwa bekuwumuntu kahulumeni or umuntu besebenza under government or kuphethe u-government buyothathwa njengo-level A or grade A the way obekade kungakhona kodwa-ke bengaziwelanga-ke lokho ukuthi umngcwabo usezingeni eliphezulu kodwa nje sekuwukuncoma nje ukuthi hhayi bamenzele iqiniso. uKhuzani bafowethu usesebenzile Ndlovu maskandi usebenze kakhulu senze isikhathi eside uyihambile imingcwabo yabalandeli umfoka Mpungose mhlawumbe nabantu abaze benganaka ngoba kulaba abanye basuke bengadumile kanje uyabahambela abantu abadlule kabuhlungu especially abamlandelayo uKhuzani ubasapotile ufakile isandla emndenini kakhulu. Khumbula isikhathi nje kunomuntu olimele isikhathi uKhuzani ehlukanise unyaka le eMtuba waze wafika khona uKhuzani ezobaxhasa ngemali ethize lapho ehamba khona noJumbo ngoba yini uyithatha serious lento yokuthi uKhuzani abantu bamlandela. Angazi noma bakhona abaculi abaseshe uKhuzani beze befike lapho okunabalandeli bakhe khona especially uma belimele. uKhuzani uyohleli ebukhombisa ebuphila ubuqhawe ubukhosi bokuthi umculo wamaskandi uyawuphila akawufosti akenzeli abantu into ekuyena and uyohlala understand ukuthi na ulandelwa abantu abaningi ngaso sonke isikhathi. Akusiyona-ke into le ongayithatha kancane ukuthi uKhuzani wenza ngendlela enza ngayo iyona nto ahluke ngayo kule kwabanye abantu kwabanye abaculi ukuthi yena uyasikhanda isikhathi akafiki late sekushona amalanga ufika early kunesikhathi eside umcimbi uqhubeke ukuze kuphunywe kuyofihlwa umuntu umuntu afike ngathi uyenzelela ngoba yini lensizwa idlala elikhulu igxathu or indima empilweni yakhe. Ilokho-ke abantu-ke abahlale bekuthanda uKhuzani naye uKhuzani ibona buntu anabo lobo angeke akwazi ukuthi abushintshe. So abantu-ke uma bezonda uKhuzani basuke bezonda nje umuntu badlala ngesikhathi uma bethi bayamzonda lo muntu uyilolu hlobo ayilona yilo lolu abantu abamthandela lona abathanda uKhuzani angeke futhi asashintsha ukwenza kahle kwakhe uKhuzani
kuyafana ukuthi kwabanye abantu-ke usuke esezonela ngoba akumelanga wenze into enhle emhlabeni ngoba usuke uvele kahle. Ilokho-ke abantu abasuke bekunyanya ukuthi wenza kahle kakhulu. Umngcwabo uhambe esizotha, uhambe ngenhlonipho, akukho kubi kubikiwe, konke kube kuhle. Sibonga nathi begqoke u-blue beyoxhasa-ke le nsizwa-ke yakwaZwane. Sizobuya khona la kwi-Indofasi TV sesizoxoxa-ke nezinye izinto-ke ey'thinta wona-ke umaskandi, kodwa nje kulezi nsuku nje ezimbalwa ezedlule bekade-ke kunento yokuthi sikhuluma ngomngcwabo-ke wale nsizwa-ke yakwaZane-ke, nanokuthi kade inenkonzo-ke yesikhumbuzo laphana-ke Maye ngayo-ke i-Friday. Bafethu siyibheke siphephe, singadluli emhlabeni nje isidingo singekho, kushiye ingane ngemuva, iy'ngoduso, amakhosikazi zisale dengwane. Asiyibhekeni bafethu-ke sihloniphe nempilo kanzakwethu, yiso isicelo sami-ke enginaso-ke. Ihambe kahle kodwa-ke insizwa-ke yakwaZane-ke, nisale kahle.